Može sve da dok su pješe. Slowly kisses passing by the river. Gdje ste ljudi, evo prvi video nakon ljeta. Noga je u gipsu. Znači ne mogu ništa. Već 15 dana sam kod kuće. Idem sad napraviti jedan džir s motorom. Vidiš, u ovih 15 dana sam bio kući, ovo sam ovdje nario. Steć svakom nogom maletu. Moram još ovo ovdje dasku rašalovati. Mislio sam snimat put od moje kuće do plaže, ali tamo na parkingu nije natkriveno, znači motor je bio vrel, sic, pregrijan. I nisam mogao stajati tamo na suncu, toliko je vruće bilo da je to užas jedan. Pa sam došao ovdje, sakrio sam se ispod neke masline i stao sam tu da snimim. Znači Dubrovnik 29. Da, nisam bio završio priču kad sam dolazio s Mljeta. Pokvario mi se motor na trajektu i nije htio upaliti, onda je skupilo tamo 4 ljudi, to sam mislim ispričao. I nekako je upalio, uglavnom došao sam do kuće i šta je bio kvar na kraju sa skuterom, znači samo mali relej jedan. Njega sam promijenio i skuter pali, ide ko manit. Idem do plaže, otići tamo, malo ću snimiti Srebreno, Kupare i tako dalje. Prelijepo. Tamo je plaža Mlini. Ne znam jel se vidi na kameri, uglavnom ima nekih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 kupača možda. Dole je velika plaža Srebreno, znači prazna.
Ne vidim koliko bi tu moglo biti ljudi, možda nekih. Ako ima 20, ono, svaka čast. Ali ogromna je plaža i nigdje nikog. To je ta korona party time. Dole su mi dvije tetke sad, koje su došle iz Zagreba jutros kod mene. Pa evo ovom prilikom bi pozdravio. Prevruće, ne smijem se previše zadržavati. Na suncu moram što više voziti. Česti mala. A, Roki. Nisam ti ja, Roki, da ću ti ja. Ja sam zove Mara. Ja se zovem Mara. Evo ga. Sad ovo trebam iščupati. Pred kako ćeš tako isčupati? Vidiš ovako. Izio. Kako slastavice počeo da pravi gore gnjezdo.
Aha. Novo. A to je A ovo ovdje je staro. staro od 10 godina. Ono novo. Je li ovo dobro ispalo, šta misliš? Je. No sad nemoj tu baš lomiti. Moram malo to obratiti. Bravo. Šta smo sad? Nije to još gotovo, još to ima posla. Da. Ispomezu. Kad će drugi ispast? Aj. Se klima drugi. Da. Klima se, o. Pa imat će brzo. Vruće je. Vruće je užas, čovjek, samo sjest malo. Čekaj da ima mali sladoled. Dođi. Ajde, nesi dvije žlice male. Ajde. Ajde. Evo, A? sad. Kako ti u sekunda treba? Šta si ovaj najmanji jedan? Eto ti. Ajde. Cheers. Ako nas vide ukućani, prebit će nas. Što? Neka nas vidiš. Ovdje imam ko ptica. Ko ptica uzimam. Viš kako pravi gnjezdo. Moj sladoled. Pjevaju ptice. Ptice pjevuše.